mi moramo da dokazujemo međunarodnom faktoru da mi u stvari ne držimo nikakvu opsadu oko Sarajeva. U osnovi mi štitimo naše teritorije i ovdje se vidi da je Sarajevo izniklo na srpskoj zemlji, kao srpskoj svojini, a i kompletno okruženje Sarajeva je srpsko, to su sve srpska sela i srpske varoši, srpska naselja. Ta pitanja ne bismo rješavali. Rješavali bismo samo tamo gdje se etnički prostori preklapaju, odnosno gdje se mape preklapaju, to bi bio jedan neki sporni dio, bi ovdje dolini Neretve bio, možda dolini rijeke Save, eventualno ovdje na samoj Drini. U dolini rijeke Save sve je jasno, tu nema sporno ništa. Oni će zahtijevati vjerojatno neki. Tiče nas sve. Da, kod nas jasno, oni mogu da traže to. Ali i mi konačno možemo da napravimo neke ustupke ovdje, ako se lokalno stanovništvo Kupresa složi. I tu je jasno. Tako da ćemo u političkom pogledu mi prihvatiti da se dogovaramo. Izlaz na more. Izlaz na more nismo mogli riješiti, ali smo ga deklarisali ovdje južno od Dubrovnika. Mislim da bi nama pripadalo bar 12 km obale u Konavlima južno od Dubrovnika, jer je neprirodno da Hrvatska slijedi čitavu obalu i da mi nemamo izlaz na more. To što bi ovdje dali? Ovdje bismo napustili svoja prava. Znači, osjeća će se vršiti veliki pritisak. Ja sam sreo i sa predsjednikom Panićem, predsjednikom vlade Savezne Republike Jugoslavije i u tom susretu smo najviše govorili o pritiscima za priznanje Hrvatske. Ja sam morao da mu predočim da bi to bila katastrofa, onda bi došlo do rata između Krajina i Hrvatske. I to bi bio novi ratni ciklus. Dobro, ja mislim da je to uglavnom... Radovane, ali i na ovaj način. To nije bilo moguće. Ali i na ovaj način. On ne smije da napita. On treba da kaže ne lete. Viljana, ne može da kaže ako lete, ne lete. Ali ne lete. A čekaj, subotu su letjeli po ludi. Aeromiting. Molim, da se objavi svijetu za aeromiting. Svake godine se od tog dana održava aeromiting. Treba onda obavijestiti svijet, posmatrače svjetske da će biti aeromiting. Svi su dobili rezultate takmičenja aeromitinga i objavili sve vijesti. To je trebalo naprijed objaviti, najaviti da dođu posmatrači njihove da gledaju. Aeromiting. The Geneva peace negotiations last week reached a critical stage. Peace efforts had already run into trouble with the declaration by a joint assembly of the Serbs from Bosnia and the Serbs from Croatia calling for the unification of the territories under their control. Ethnic Serbs have seized 70% of Bosnia and a third of Croatia. They've driven a corridor across the top of Bosnia to link up the Serb enclave with Serbia itself. Like police. Like police agents. Bosnia's Serbian leader denies it all, producing maps like a conjurer. Are we occupiers? Are we aggressors? We are not aggressors. We defend our own territory. The two co-chairmen delivered a copy of their proposals for a new constitution to the leader of the Bosnian Serbs, Dr. Radovan Karadzic. He says the draft constitution is unacceptable even as a working document. A statement carried by Tanjug news agency says they will no longer be involved in the Geneva